Lari men, masuk men. Masuk men. Ya gak bisa ya, kasihan banget sih. Bedo. Itu lo bang. Entar kalau dikejar gimana? Santai aja gue mah. Bro. Itu monster ya bro. Ya aku lagi lari ini weh. Kamu kira aku ngapain? Lari gak sih, kita lari ke sana tuh, ke kiri. Lari bro. Ush. Cok dikepung cok. Cok dikepung. Cok dikepung cok. Itu tadi. Dia ngapain? Mami. What the heck is that? Kasih paham bokok